فاسح الميت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كمن آمن
لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون صدق الله العظيم. فيه آيات الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليك فلك الحمد على ما قضيك. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم
صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku M. Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, man ala rasulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, serta pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh yang lalu telah sama-sama kita dengar mengenai kepemimpinan Khalifah Muawiyah, di mana sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita bacakan, bahwa khalifah yang masih lurus itu selama 30 tahun, setelah itu adalah masa-masa mulkun, masa kerajaan, baik yang bersifat monarki absolut maupun monarki konstitusional. Setelah Muawiyah wafat, meskipun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, periode awal bagaimana proses pemilihan pemimpin di dalam Islam sudah mulai berubah, bahkan kebijakan-kebijakan setelah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin meninggal,
yang kemudian terus dilanjutkan oleh Khalifah Muawiyah dan seterusnya keturunannya selama 90 tahun. Meskipun lamanya 90 tahun, kita tidak semua akan membahas mengenai Khalifah Muawiyah. Hanya siapa yang paling baik, karena ada yang baiknya juga, ada yang paling rusak. Salah satu yang paling rusak adalah Yazid bin Muawiyah yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Disinilah awal nestapa kehancuran sistem politik Islam yang telah dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin, di mana memilih pemimpin tidak ada dalam Islam putra mahkota. Kita perhatikan bagaimana setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar yang melanjutkan estafet kepemimpinan Islam. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, semua masih dalam koridor sistem pemilihan pemimpin yang masih lurus, yang masih sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulullah. Setelah Muawiyah wafat, dia menggantikan anak kandungnya, anak tertua, Yazid namanya. Yazid ini pada saat diangkat menjadi presiden atau khalifah masih muda, sekitar 30, ada yang berpendapat 33, ada yang berpendapat 34. Ini artinya apabila mengacu kepada konsep kepemimpinan Islam pada masa sebelumnya, tidak ada satupun khalifah pemimpin Islam selevel kepala negara di bawah usia 40 tahun. Tidak ada. Karena orang yang belum usia 40 tahun biasanya masih labil, apalagi pemimpin umat, kepala negara. Tapi Muawiyah mengangkat anaknya masih umur 34 tahun atau 33 tahun. Masih muda sekali. Seorang presiden 34 tahun. Muawiyah, Yazid bin Muawiyah ini lahir pada tahun 25 Hijriah. Jadi setelah 25 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru lahir Yazid ini. Dan ia meninggal 14 Rabiul Awal atau 11 November 683 Masehi. Pada masa inilah, nanti ada bab khusus kita akan sampaikan, pada masa inilah Islam hadir juga di bumi Aceh. Pada masa ini, nanti kita secara khusus, karena waktunya kalau kita bahas menyangkut eksistensi Islam di Aceh, ini panjang waktunya. Karena kaitan pada masa ini. Karena salah satu kebijakan Khalifah Yazid ini adalah menghabisi semua zuriat Nabi, menghabisi semua orang-orang yang masih ada kaitan dengan Rasulullah atau dengan sahabat Khulafaur Rasyidin. Ini salah satu kebijakannya. Nanti kita jelaskan bagaimana orang jahat itu. Siapapun pemimpin yang anti dengan Islam, siapapun pemimpin yang memusuhi zuriat Nabi, pasti hidupnya akan hina. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kehinaan Yazid ini waktu meninggal. Sama dengan Mustafa Kamal Atatürk sih. Bagaimana Mustafa Kamal Atatürk meninggal, tidak diterima oleh bumi. Mayatnya busuk sebelum meninggal, sebelum dikuburkan, busuk, mube rata sago. Maka menjadi introspeksi bagi siapapun kita
baik kepala desa sampai dekat presiden, yang benci kepada orang-orang baik, yang benci kepada zuriat Nabi, pasti hidupnya akan hina. Jangan pernah mencoba benci kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia. Yazid ini memiliki banyak anak. Karena dia salah satu hobinya menikahi budak-budak yang cantik. Itu hobinya. Ketika ada budak yang cantik, pasti dia akan nikahi. Si Yazid ini. Yazid ini orang yang paling malas salat. Suka minuman keras. Suka dengan konser kalau bahasa sekarang. Pada saat beliau jadi khalifah, itu konser cukup sering dilaksanakan. Konser ala Arab yang di Damaskus dilaksanakan. Karena pusat kerajaan Muawiyah, baik Muawiyah kemudian anak Yazid di Damaskus, sekarang Suriah. Salat kiban-kibanhi. Dan salah satu, nanti banyak kepala negara yang tidak pernah jadi imam salat Yazid. Semuanya sebelumnya, salah satu syarat menjadi pemimpin di dalam Islam adalah mampu menjadi imam salat. Karena tidak jauh berbeda tanggung jawab seorang pemimpin pemerintah dengan pemimpin atau imam salat. Apabila imam salat salah, batal salatnya, atau ilmunya dia cukup kemudian sok-sok jadi imam salat, dia harus bertanggung jawab semua terhadap jamaahnya. Kita aman sebagai jamaah, maka jangan mudah menjadi atau suka menjadi imam salat. Filosofi imam salat itu hampir sama dengan filosofi seorang pemimpin. Atlet-atlet bahlung ke tidak begitu. Silakan tengku jadi, kita menolak. Karena berat sekali menjadi imam salat dan juga berat sekali menjadi pemimpin kepala negara atau pemerintahan, tanggung jawabnya. Semoga didengar oleh pemimpin yang hari ini, apakah Pak Kecil paling rendah hingga ke tingkat kepala negara. Apabila diberikan amanah menjadi kepala desa maupun sampai seterusnya, tidak mencoba mengurangi masyarakatnya masuk neraka, maka dia duluan akan masuk neraka. Tidak mudah, tidak enak jadi pemimpin. Salah satu tanggung jawabnya adalah pemimpin Islam. Bagaimana di wilayahnya itu tidak ada lagi kemungkaran, tidak lagi maksiat, dan masyarakatnya taat kepada Allah. Itu esensi menjadi pemimpin baik tertinggi maupun sampai tingkat paling rendah, yaitu kepala desa. Urangnya ramai orang mau jadi kecil karena ada dana gampung yang bisa disuit untuk kepentingan pribadi. Maka banyak sekali kita lihat kepala desa yang terlibat korupsi, ditangkap oleh polisi. Tidak perlu di luar Aceh, di Aceh cukup banyak. Coba kalau kita sering baca Quran, surat kabar, itu salah satunya kenapa berkomposisi menjadi pemimpin. Kalau tahu hakikat bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin, yakin kita akan mundur. Ramai-ramai tidak akan bersedia menjadi pemimpin. Bukan mudah. Yazid rusak sistem pemerintahan Islam, rusak sistem politik Islam. Di masa Yazid ini puncak paling besar. Karena dia tidak salat, malas, kan hana sembahyang nasi gagal. Bagaimana seorang kepala negara masih suka minum khamar? Maka Allah tidak rida masa kepemimpinan. Yang anehnya, pada masa Yazid ini juga Ka'bah pertama sekali terbakar. Bek dapegahi bakar, terbakar. Walaupun ada yang mengatakan sengaja. Kalau saya tidak, sampai sekarang belum menemukan itu sengaja.
Karena pada saat itu Abdullah bin Zubair yang memimpin pasukan yang melanjutkan kepemimpinan Sayyidina Husain yang syahid di Karbala, dilanjutkan Abdullah bin Zubair, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar. Beliau pasukannya dikonsentrasikan di sekitar Makkah, di Ka'bah. Sehingga ketika Yazid ini meminta kepada Abdullah bin Zubair untuk membayar dirinya, beliau tidak bersedia. Akhirnya awalnya Madinah yang dikepung oleh Yazid, kota Madinah. Sampai ada satu riwayat tentara Yazid perkosa 1000 wanita Madinah. Karena Yazid ini mempraktek sistem ibahas namanya, sistem perang ibahas. Yang ini sebenarnya dipraktekkan oleh tentara-tentara kafir, tentara Romawi dulu. Tentara Romawi asal sudah menjajah, menaklukkan negeri-negeri apapun, semua akan dihancurkan. Infrastruktur, gadis-gadisnya diperkosa. Coba lihat sekarang bagaimana Amerika dan Israel. Karena memang dari sononya, dari dulu mereka membolehkan apabila satu wilayah ditaklukkan, hancurkan semuanya. Wanitanya diperkosa. Coba lihat waktu zaman Belanda juga begitu. Ya, Eropa inilah. Romawi ini anaknya, indatunya orang-orang Eropa sekarang. Belanda bagaimana kalau kita baca sejarah ketika mereka masuk menjajah Aceh? Masjid ini pernah dibakar, walaupun ada yang bilang juga terbakar, karena dari kampung Pungai Jurung menembak Maryam ditembak, kena masjid terbakar, walaupun kemudian dibangun lagi karena kemarahan umat Islam. Pustaka Aceh yang tersimpan ribuan kitab dibakar oleh Belanda. Maka ketika ada yang bertanya kepada kami, Ustaz, mana bukti kerajaan Aceh dulu kerajaan terbesar di Asia Tenggara? Salah satu jawabannya adalah mereka ikut menghancurkan, membakar. Dan ketika foto-foto yang selama ini kita lihat, foto zaman Belanda, itu sengaja memang mereka foto, meninggalkan foto-foto yang rumah-rumah jelek, rumah-rumah reot yang mereka foto. Coba kita lihat. Padahal di Aceh juga banyak gedung-gedung, bangunan-bangunan yang memang pada masanya tergolong gedung-gedung yang prestis, gedung-gedung yang memang megah, dihancurkan semua. Dan ini adalah salah satu misi orang-orang kafir. Bagaimana Irak ketika Saddam Hussein tahun 2003 digempur Irak habis-habisan? Lihat, pustaka terbesar pertama dihancurkan oleh Amerika. Peradaban umat Islam yang dihancurkan oleh Amerika. Begitu juga ketika di Spanyol, Cordova dulu, ketika umat Islam kalah, apa yang mereka hancurkan pertama? Pustaka ilmu. Maka wajar hari ini seolah-olah hukum, terutama hukum internasional yang sebenarnya diadopsi dalam Islam, mereka hanya ganti nama. Itu diadopsi dari ketika mereka belajar di Cordova dulu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada satu ulama besar tabi'in namanya Hasan Basri. Hasan Basri ini pernah hidup di zaman ini, zaman Yazid. Beliau adalah ulama besar, ulama fikih, ulama tasawuf, dan ulama tauhid. Kealimannya diakui oleh seluruh umat Islam. Sering kita dengar Hasan Basri. Apa kata beliau terhadap Yazid? Mungkin kalau kita yang menyimpulkan terhadap Yazid bisa saja salah. Sekalipun beliau berpendapat bahwa ada dua orang pada zaman
beliau masih hidup dan sebelumnya yang merusak Islam. Yang pertama katanya Amr bin As. Walaupun ini sahabat Nabi dan pernah menjadi gubernur Mesir. Bagaimana Amr bin As memihak Muawiyah, sementara sahabat-sahabat lain memihak kepada Utsman bin Affan, kepada zuriat Rasulullah, sehingga pada saat perang Siffin yang sebenarnya mereka sudah kalah, akhirnya Utsman bin Affan mengangkat Al-Quran sebagai bentuk tahkim atau kriminalisasi, yang kemudian disitulah secara politik main bawah tanah menghabisi semua yang ada kaitan dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Hasan Basri ini adalah ulama yang lahir di Madinah pada masa Umar bin Khattab. Beliau tahu betul bagaimana kondisi Islam pada saat dikuasai oleh Yazid atau Muawiyah. Yang kedua, Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini pernah menjadi gubernur pada masa Muawiyah, gubernur Kufah, Irak. Jadi inilah orang pertama yang membaiat Yazid dan mengajak orang-orang lain sehingga terpengaruh gubernur-gubernur lain untuk membaiat Yazid, sehingga disitulah awal mula terjadi pembaiatan terhadap putra mahkota Muawiyah. Bahkan Mughirah bin Syu'bah ini sebenarnya mau dipecat oleh Muawiyah sebagai gubernur Irak atau Kufah. Begitu dipanggil oleh Muawiyah ke Damaskus, kenapa terlambat datang, ditanya oleh Muawiyah. Apa jawabnya? Saya baru keliling kawasan Irak untuk mengajak masyarakat Kufah, masyarakat Basrah dan sebagainya agar setelah Tuan Kepala Negara, Tuan Khalifah meninggal, anak Tuan Khalifah lah menggantikan Khalifah. Akhirnya enggak jadi dipecat Mughirah bin Syu'bah ini oleh Muawiyah. Menurut Hasan Basri, dua. Kalau dalam hal terjadi yang putra mahkota, Mughirah bin Syu'bah inilah orang pertama yang putra mahkota hari ini di Arab Saudi hari ini meninggal ayahnya diganti oleh anaknya dan seterusnya. Yang sebenarnya bukan sistem politik Islam seperti itu. Dalam Islam dia musyawarah sebagaimana pernah dipraktikkan oleh 4 sahabat sebelumnya menjadi kepala negara. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat Yazid menjadi kepala negara, apa saja yang beliau lakukan? Yang pertama, walaupun ini baik, Ka'bah beliau tutup pakai kain sutra. Itu pertama, di masa sebelumnya tidak ada, masa khalifah sebelumnya. Kemudian yang paling menyayangkan pada masa beliau adalah prestasi yang negatif. Itu tadi, menghabisi semua zuriat Nabi yang ada di sekitar tanah Hijaz atau di negeri Arab. Begitu beliau benci kepada zuriat Nabi. Pada masa Yazid ini, satu tragedi yang sampai hari ini diperingati secara besar-besaran di Iran, di Persia, dulu Persia namanya, yaitu tragedi Karbala, di mana pada saat Yazid menjadi kepala negara, Sayyidina Husain dipotong kepalanya. Coba, begitu dipotong kepala, dipisahkan badan dengan kepala, ditaruh di balkon, dibawa ke Suriah, ke Damaskus oleh tentara Yazid. Sejahat-jahat pemimpin sepertinya tidak ada sampai begitu. Gikoh takwa cucu Nabi. Ini terjadi pada
hari Ashura atau 10 Muharram, maka kita sering memperingati hari Ashura. Ini memperingati syahidnya Sayyidina Husain pada saat itu, atau dalam tahun Masehi dikenal 10 Oktober. Kita di sini 10 Oktober hari pahlawan. Jadi 10 Oktober 680 Masehi, Sayyidina Husain syahid di tangan tentara Yazid, dipotong kepalanya, di mana dari sekian banyak cucu Nabi hanya tinggal satu orang, semua dibantai kecuali satu orang, Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, atau dikenal juga Ali Al-Awsat. Dan dari keturunan inilah menyebar, secara khusus akan kita sampaikan sampai ke negeri kita, dan jauhnya juga pada masa ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Yazid ketika mati, beliau memerintahkan pasukannya yang berjumlah 12.000 orang untuk menyerang Madinah awalnya, yang memperkosa gadis-gadis Madinah, tentaranya. Yang anehnya, tentara dia Islam juga, yang diperkosa orang-orang Islam, anak-anak gadis yang ada di Madinah. Begitu Madinah tertakluk, kemudian berangkat ke Mekah, di mana di sana pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, sahabat dekat daripada Sayyidina Husain dan juga cucu daripada Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu dikepung Ka'bah oleh tentara Yazid sampai Ka'bah terbakar. Lemparan dulu namanya, kalau sekarang meriam lah, atau rudal kalau sekarang. Dulu rudal, dulu namanya manjanik dulu. Pelontar bulat, mungkin sering kita lihat film-film perang Romawi, film perang barat, diputar pakai apa, dilempar, kena Ka'bah sampai terbakar Ka'bah. Karena niatnya tidak baik, pada saat sedang perang berkecamuk, Yazid mati tiba-tiba. Ada dua pendapat di dalam kitab-kitab sejarah yang menyatakan penyebab mati Yazid ini. Begitu sedang perang berkecamuk, ketika Ka'bah mau dihancurkan, dia mati. Pendapat pertama, tengah main kuda, yang kuda itu tidak kencang lah dia, tapi dia jatuh mati. Pendapat kedua, karena secara tiba-tiba batu keluar nanah. Kalau bahasa medis sekarang namanya pneumonia, penyakit pneumonia kalau bahasa kedokteran. Keluar darah, nanah di mulutnya, habis umur. Kesimpulannya apa? Siapa saja orang yang ingin menghancurkan situs paling bersejarah umat Islam, Ka'bah, maka tidak lama hidupnya. Yang kedua, siapa saja orang yang memusuhi orang-orang baik, orang-orang lurus, yang memusuhi ulama yang lurus, yang memusuhi zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti matinya hina. Oleh karena itu, semoga pelajaran yang kita bisa ambil dari kepemimpinan Yazid ini, ke depan tidak ada lagi pemimpin dimanapun, terutama pemimpin umat Islam, yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang baik, merugikan Islam, dan merugikan cucu-cucu zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat ceramah kita pada subuh yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله